Pozdrav svima ljudi, u ovom klipu ćemo pričati o činjenicama vezane za srpsku Wikipediju, dakle srpsku verziju Wikipedije. Dakle, srpska verzija je nastala 2003. godine, u prvoj godini imala 150 članaka, samo 3 godine kasnije dostigla je 100.000 članaka, ali dobro, to sad nije bitno, to je neke uvodne informacije. Sada krećemo na one zanimljive činjenice. Dakle, da li ste znali da je prvi članak na srpskoj Wikipediji bio o GNU, ne znam sad šta je to, tako ću pročitati GNU, tako se piše, licencama na koje se zasnivao sadržaj Wikipedije? Da li ste znali da danas Wikipedija na srpskom jeziku ima više od 330.000 članova na oba pisma, dakle i na ćirilici i na latinici? Wikipediju Srbije koristi 175.470 registrovanih korisnika i 914 aktivnih urednika. Da li ste znali da su članci na početku bili pisani samo ćirilicom, a od 2006. godine je uveden softver koji je preslovljavao tekst sa ćirilice na latinicu i obrnuto, pa je latinično pismo postalo ravnopravno? Prema odluci stručnog žirija Webfesta, Wikipedija na srpskom jeziku je proglašena za najbolji sajt u oblasti edukacije za 2009. godinu. Da li ste znali da postoji oko 150 botova koji na dnevnom nivou olakšavaju poslove koji se ponavljaju? Od osnivanja Wikipedije registrovano je oko 12 miliona izmena. Da li ste znali da skoro 28.000 datoteka sadrži Wikipedija na srpskom jeziku? I eto ljudi moji, to bi bile neke činjenice o srpskoj Wikipediji. Pišite u komentare da li vi koristite Wikipediju, mada mislim da koristite. Ostavite like ako vam se klip dopao, pišite u komentare, kažem neko svoje mišljenje i recite da li koristite Wikipediju. Ostavite subscribe u znak podrške i vidimo se u nekom sljedećem klipu.